ole thlir tu te chibele vekule tu tuma chuan hei tu lai hen boruak ha nei lian ber enge tila ha engdang kan soi karing lo FIFA World Cup sangni sumni paruk hi kan soi vek karing ani chon tukin jing khanin dar khatle chan ve India sana dar khatle chan ve khanin round of 16 Brazil le Norway te hanin khelani ya more kan bok tial maya monom tial boka hemi en khel tu ma hian kan lo en porin ma Brazil fans lampang te an lungoi lo khop mai an coach Carlo Ancelotti le Dorival Junior te lakah khan an lungoi lo khop mai sel bong mai ni FIFA World Cup sani somni paruk round of 16 hian Norway lakah 2-1 in Brazil an tlo ma kum som thum nulama World Cup an tlak ma ber trum ani wang khan fans tam tak khan lungoi lo ani ti khan ESPN India khan ron tar lang ani ya hemi soi sel tu zinga hian misho tak po khan oma Brazilian legend Ronaldinho meu po kha aron tawngchhuak ani hemi aron soi hi kan enanga Brazil an tlak nu loka Brazilian legend Ronaldinho tawngchhuak aron tia khatiang game kha Brazil tan thil za thlak takani Ancelotti hi Coston Trial nga takani ya mase taking midfield hunun turin Martinelli ada mau mai te kha amakhle ani chu winger ani ya asira chaktaka bolum chi ani Brazil tana gol khung hnem berle assist nei tamber Neymar minute som kwa a khel thei to ti fausi in hun tlem te bak a pedu lo tlat te kha Brazil mi puite hian an theng hil to ngai lawang game poimo engkim thleng thei ani to laya Neymar bench a adalui tlat kha thilmak tak chu ni e atira start se chu first penalty te kha gola a chantir nge yanga game adang lam viu nge yang Neymar thlawang aron hauna veu mai Brazil hi sang hajakwa somko nulama World Cup an tlak ma ber chumani anron ti bokani ya om khop maya Ronaldinho hi kan ria tunge ani ya engang skills nge ani kan riat vekarino ma Brazilian legend poimo takani ya hetiang mewa ani ron tawngchhuak chuanin an coach te po hi heta fans lampang atang phe ka ton soi sel na kha aturu cher khop maya a then phe chuanin khoi kha an chak zek mai ni helai ron sueng hian Neymar minute som kwa khel thei to ti fausi khan an lu tir huna kha adin khel en pon kan lo hriat vekarin oma khatinga khana top down tre pa chawalu to ni zelo khop maya Brazil hi World Cup a phe chon chamngun ber an ni record nei thatak mai an ni amaro chu hetinga an kalani chuan an mahuni a hriat thei to mi lo ani an record hi an ron khub lawang ti hi soi thei mi lowa chon hemi chungchanga hian Brazilian star Neymar kharon tawngchhuak ve ngalani Brazil lelfa par prince Marcelo hani ngai lo tur ti an soi thin Brazil mi puite a chilron Brazilian goal khung turo pui ber Neymar Junior chuan World Cup a an tlak nu loka international football a chol san tur thuna takin apuang zui ngalani Brazil hi World Cup champion gun ber an ni World Cup a goal khung tam ber ram an di boka World Cup khel kim vek thei om chhun an di bok player ro pui tak po an nga thin viau heng Pele Romario Ronaldo Ronaldinho Kaka Robinho Rivaldo Zico le adangte Neymar hian a career apuma a game khel za deuh thol a hliam awanga khel thelo chung hian king player ro pui tak hau khi a khum fai vekani Brazil tana gol khung hnem ber aron ni tho chu mai ani lo Brazil tana midang pet goal tur siam sak assist tamber po Neymar Junior tho hiani tin an ron tar langa pui khop maya chun he Neymar hianin international football a chol san tur thu puang zui ngalani an ron tia lung oi vak lawani ni po hi Brazil fans lampang tan phe kha chuanin lung oi thak lo angreng khop maya tuna Ronaldinho ron soyang khan tun tuma round of 16 Norway ne na an khel zo atang khan an fans tam tak social media ten tawngchhuak ngala an coach si ban ngal ni ro se ti te khan an out chok chumani ya chu tukin tun thleng mai hianin an la out chhuak ani an lungoi lo kho maya then kha chuanin an coach te po kha an dat khadu mai anga ti tur khop khani an ang chhuak ani ya khatiang coach thiam lo lutuk Brazil min ti ming chi ani Brazil World Cup a sunu kan nei thabera kan ta liau ani ya khatiang ang mai maya kan tlak ma chan kha engdang ani lowe kan coach te wang hin ni chu wang chuanin ba ngal ro se hanron ti sup mai ani ya an coach tante po kha in an wam du viau don lo ti kha ching aranga ni ama ro chu
kan soi fo thina asang til tiala round of 16 an khel chhomu pupa ni ta khan mi tam takena cham tura anorin Brazil hatianga anan tlahang nal maya kha ma Brazilian lampang ten lungoi lo tek khop maya helai ron soya po hen Brazil national team chu man la ya tanga moi le munom taka khel joga bonito thiam thin kha an niya ma se he world cup a hian an khel dan angai nom lawa an identity an hlo hle ni in fans ten an soi sel bok an ron ti NBC news sinaron talan ania lack of identity an ti sup khan ni hialani adi khop maya helaya an ron soyang hian an identity an hlo hle ni an ron ti ania hei hi tuin sing anin khel en khachuan in hriat karinga mi zo zinga po Brazil fans te an tam ma khatiang Brazil fans ru tuin sing anin khel en khan lo soita ola in mudan dik taka kha coach thak tura phut na hi tam cher kho moya Norway laka khati khopa squad thane si be sei phak lawa an khel ta ka wang khan fans tam tak chuan coach hi ban ngal turin social media sang an phut hlomani khel dan thar le fing jok idea thar an mamo to ti halang chiang hle aron ti le bokania Brazil hian in World Cup khovela chuan su hnu an nei bon khop mai an su hnu nei langsar zolte han choi thuak ta ila World Cup a champion ngun ber an ya voi nga ngot han champion to asang ha som nga pariat sang ha som ruk pani sang ha som sari sang ha som ko pali le sang ni pania te ani ya hei ba ka hian in el na zong zonga tel thei om chhun han le World Cup voi som ni pathum ma chhon to la ya voi khatma la chol ve lo le qualification a tlangai mi lo ram om chhun an ne anon ti bokan en ro pui tak khop maya hei ba ka hian group stage sa che thaber an ni anon ti kum sang ko somret pa ni atanga voi ni thlengin World Cup voi som pa ni chung zet chu an group a pakhat na first ni in an tling zone tluan thakani anon ti continent sang champion khomwal pui sang palia South America North America Europe le Asia champion thei ram om chhun an ni anon ti boka tukin zinga an game fulo ko chan mo puan thin rim viau po kha thil om lo lu tukani bik mi lo wani khatien khopa record tha khalo nei to ma sela tun nu hian in record chepui hanon siam thut mai ni sani somni par World Cup an lu don khan an chan china qualifiers khel chiat ber trum an ma chon point mutlem ber an ni phot match som pariat khela point somni pariat chau an muwa win rate 44% chawani hei hi tuna qualifiers format an man nuwa point an mu tlem berani anon tia voi ruk ngot an tlom campaign khat chungin voi ruk ngot an tlom tlinga pangana 5th place chau ni chungin an tling hramani World Cup hi team somli pariata ti hlen ni lo se chu Inter Confederation Playoff khel an ngai ngei don bokani anaron tian din mun hi tun nai hian che angreng khop mai chuanin an chan china avoi khatnan Maracana Stadium World Cup qualifier an khel tumin Argentina laka 1-0 in an lo tlom bokani anon tia goal chhuwa tam beran ni anon ti le zelani qualifiers chung khan goal som pasari ngot an chua Latin America Bolivia dota goal chhuwa tam berram an ni anon ti bokani Argentina laka tlom na harap thak tak an lo nei le reng bokani helmi a hian Buenos Aires khan an melian Argentina laka 4-1 in lo tlom to a hei hi World Cup qualifiers chunga an tlom nat ber tumani an ron ti ni heng neu te han phor chwa han hriat chen phei chuan ataka khan khel that viu ngai na khalo om lo hle ni ti kha ching renga ne engpon ni se Brazilian legend Ronaldinho meu te ron tawngchhuak chu mai pi lawa nei marate Brazil thiam pui pa ani khani World Cup international football ka chol san don ni aron ti rup bok khani ya han bo ro khi a chetil ti lawang ti soi thei mi lawani Ronaldinho mai pi lama heta an Brazilian legend tam tak mon ron tawngchhuak sup maya zong phe kan soi seng lawanga he Ronaldo pathawa an ti te tun ma Ronaldo masa jok te po khani ya tu social media rang khana tam khop ma Instagram a phe chuanin chhir sen po ni lawani chu tun tuma an khel chiat chana hian an coach ilo mo pu ve em mizoram chunga Brazil fans te mo Brazilian di velem lo ma se Brazil fans te khanin lo soita ula Ronaldinho ang thau hianin tun tum anga an khel chiat te hilom lawani lo ti ve rangem
comment lama khan lo soi le sup sup teu